Tu kata ke gadar le an son sayang hana so pike kalah gadah intan mutiara tapi tinggal lambang Islam hana tu kata ke dunia akhir jin kemenangan leyang jahil menyodonya ahli kanwaya agamahan negeri jawaban menyodonya ahli kanwaya agamahan negeri jawaban dunia be'takubah sikulata jalaju agama pun bepah besi belah bunta saru tatuntun dunia beberana dan susah talhoh ngan agama mekri benar dan salah ingan berangkat soyang peingat yang lebih tan beta ingan kedro daripada hudem hinosian akhirat lamrugo ingan berangkat soyang peingat yang lebih tan beta ingan kedro daripada hudem hinosian akhirat lamrugo tu kata ke gadar le an so sayang hana so pikir kalah gaduh intan mutiara tapi tinggal lambang Islam hana tu kata ke dunia akhir jin kemenangan leyang jahil munyontonya ahli kanwaya agamahan negeri jawaban munyontonya ahli kanwaya agamahan negeri jawaban menyoba sikulang tak papapih tak maju hansepeng yang kadang tak pegala lampau tapi hantar tempe sama belanja betaatun ingan berangkat soyang peingat yang lebih tan beta ingan kedro daripada hudem hinosiat akhirat lamrugo
bila sidra ulama berangkat hana puta haram hana soganto tapi menyo menteri kasakin berat siat laju mesok si plodrona genaan to tu kata ke dunia akhir jika menaan leyang jahil tapi tinggal lambang Islam hana dan Yahudi hana bahagia tu kata ke dunia akhir jika menang leyang jahil menyodonnya ahlikan wayang agamahan bekerja wabang menyodonnya ahlikan wayang agamahan bekerja wabang. Terima kasih kami ucapkan